Tini jeng party IPF ti Telemura division nunggai Mungia kami ni hatiwa kaisa joining program khlaika o joining program o Mungia kami elakani kabangma bisiromoi koboni party khlai tongnai rok tabuk BJP CPM te alada party khlai tongnai rok 71 family ni 231 voter tini no just tabuk chine IPF ti party o join khaika chine takuk Forest Burma bongni netritwe table leader saktongboya bongni netritwe Jyotirmoy Burma song netritwe jeng wansugo chini tipra sarak o jarawono chin tipalan ni bagai thangsangmani belai nangsugi tongkha tipalan je sakai pano tikhlaina nangnai tipalan tikhlaina ni sei sekang chini tipra sarak thangsanggai chini buskang ni ADC election 2020 2020 ni je ADC general election o election koplai ungai chini ADC area na save khlainani tai ADC area na tipalan sanani bagai chin tipra da phani jata ta tai buksang o jarawono 6 jara hanai wansugai o sekangobo 28 tarikh January o Chakmagato oba haikino 541 poribar ni 3500 ni saibo kabang BJP CPM te alada party akare IPF ti join khika obono kare sara tirpawono tabok BJP CPM te alada party rakna yakare IPF ti bodol join khaitongo jengchini party neungai central IPF ti te divisional IPF ti neungai tini je join khainai chini takuk te bukuk sangraknabo khabai khubgai lamsago ebong buskangni salo teibo jara tabuk bo IPF ti join khlaiyako obo hai takuk te bukuk sangno agugei phaiei chini hano tai dofana muthangna ne bagai tabuk na 6 jara 6 IPF ti na andolan no phaiei dipalan ti khaina ne khai prakno pokobugo prakno belai khina jeng khabai khubgai lamsa Habis